Kongeye kubaha ikaze shuti wakunze wa Mars TV nizere ko mumeze neza cyane tuje amakuru rero ya update z'uno munsi ku itariki 24 kwezi ko n'ukwa 9 mumeze mute aho muri hose turabasuje kandi tubaha ikaze muri aya makuru no munsi nyine makuru yacu ndifuza kugira ngo tuyahere ahangaha muri mwenga banza ukore subscribe niba utarayikora like share ndetse na comment ubundi tubashe kuzatubana mu makuru yacu ya buri munsi. Muri mwenga rero uyu munsi hagaragaye umurongo muremure w'ingabo nyinshi cyane z'abarundi ngo zagiye gucunga umutekano muri mwenga zone kugira ngo M23 itazayifata. Hano hari video igaragaza ingabo nyinshi cyane z'abarundi ngo zikomeje kwiyongera muri centre zone ya mwenga, bariko baratambuka rwose ari benshi cyane, ni benshi cyane n'umurongo muremure gusa nyine bambaye nk'inyeshyamba. Batayo muzima ya Barundi inaingia sasa Mwenga. Ndio ile mnaona pale inapita na basirikare benshi cyane kabisa munjia hapa Mwenga centre, bonjo bale wanapita banaingia hapo joke kuramforce bazalendo, naona beko bien arme, kila kitu inaingia sasa hapa, mambo ni shwari. Antuka munaona ule mlolongo wote murongo muremure cyane. Je, merci sababu tunapokea ingine renfort. Munaona beko na byungo yabo ya kupika jiku yabo bitu yote iko vraiment mambo kabisa hapa Mwenga. Fro ya RND inakumala, ni benshi pe, na mtu mwenye atafungula tena kinyo kuba ari benshi bo ni benshi cyane. Kama hapa tunaenea sasa tunakwenda Bukavu sisi wazalendo pamoja na abazalendo rero umva ko bari kwihakanya bagabo bavuga ati kuva tubonye renfort yo kuda tukomeza na Bukavu kandi aba Barundi se ya ngo ni batayo muzima kuba ari benshi ni benshi pe, ariko saba ngabo urabona ko bafata Bukavu ni wengi kabisa, ni wengi. Naona ni mlolongo mrefu ama mstari mrefu wa wajeshi wa Warundi. Njoo bale beko banakuya kule, hakuna bafite n'ibikoresho rwose barabifite. Banasema beko 800 arengizano antuka très bien. Ngaye nguko rero iyo ni update ya mbere duhereyeho. Tujye masisi rero umunsi mu gitondo cya 24 FARDC na coalition bagaba igitero kuri position za M23 mu karere ka Nyabikeri muri Axe Bibwe muri groupement ya Bashari Mukoto. Imirwano n'ubu ngubu iracyakomeje, imirwano mu myinshi cyane kandi rikumvikana imbunda ndetse n'inoya, gusa ukibaza uti biraza kurangira gute? Ngaye nguko rero dukomeza n'amakuru. Nkundira mbanze nguha amakuru ajyanye n'uburyo abasirikare 14 b'abofisiye batorotse igisirikare cy'u Burundi. Rero ubwo nabaza biyongera kuri babandi bo bari barohejwe mu gihugu cy'u Burusiya ngo bajye kwitoza, ahubwo bikarangira noneho batanagarutse. Noneho rero ababo nabatorokeye ku kiwanja hariya mu gihugu cya Kongo. Naho Sidekivu Nyangezi uwo bita Corneli Ganishuri na Kapiteni Gakunzi wa FARDC biyunze na AFC M23. Uyu Corneli Ganishuri rero ni kavukire wa Masisi, naho Kapiteni Gakunzi ni umunyamurenge. Bose bazanye n'ingabo zimwe na zimwe bari bafite ingabo zigeze kuri 31 ngo bakoraga mu karere ka Rubaraki muri Agise ya Kaziba, aho batorotse baza kwiyunga na FCM M23 ndetse bazana ibikoresho byabo n'izo ngabo 31. Byo byabaye ejo tariki 23 z'ukwezi kwa 9. Rubero rero ejo tariki 23 M23 yongera imbaraga muri Agise aho bita Kwirumba naho bita Katondi, bari kwerekeza Rubero zone. Rero ubu tuvugana M23 ikomeje kongera imbaraga muri biriya bice. Ubundi urebye ngiyo ne metero mbona M23 ishobora kuzafata Butembo mbere ya nuza ya mbere ya Uvira. Buriya ishobora kuniga Uvira abantu bakabona ko igiye gufata Uvira, yewe na FARDC igahangayika ikabona ko nyine Uvira ro hakwiye kongerwa imbaraga, nyamara bo bari kujisha kugira ngo bahite bafata umujyi wa Butembo.
rero Butembo rwose ukurikije imbaraga ziri kongerwa muri Rubero isaha n'isaha wakumva Butembo ngo tombe. Rubero centre ho basanga bamaze kwiniga ndetse n'ingabo za FARDC zikuyemo bigitahiwe ni Butembo. Ngayo nguko twikomeza n'amakuru yacu. Kisekedi yongeye kwibasira u Rwanda mu nama nyine ya Loni iri kubera muri Amerika. Perezida Felix Tshisekedi wa DRC yasabye inama rusange ya Loni kwemeza jenoside yakorewe abakongomani. Rero aha Kisekedi yongeye gushinja u Rwanda kuvogera DRC ndetse no kwica abaturage ba DRC no gusahura imitungo ya Kongo. Ikindi ngo nuko rero Kisekedi yashinjije ingabo za RDF gufatanya na M23 mu kwica abaturage muri Rucuro, gakaba yarasabye yuko Loni yemeza jenoside yakorewe abakongomani no gushyiraho ubutabera. Ikindi ngo nuko Kisekedi yavuze yuko amasezerano ya Washington atashyizwe mu bikorwa kandi ngo kubera ko ngo kandi yuko ibiganiro bya Doha ngo bikomeje ngo ariko ngo DRC ngo icishize imbere ngo n'ubutabera ku bakoze ibyaha. Wonyine bigaragara ko DRC kugenda ihindagurika, ngo Loni niza gukora ibyo ashaka ngo nago DRC zakomeza. Rero ati birahindutse. AFC M23 yandikiye Loni nyuma yo kumva ibyo Kisekedi yavuze. AFC M23 yasandikira Loni isobanura Loni byabaye byose ndetse n'uburyo ki Kisekedi ari ukomeje kunaniza izi ngabo za M23 ndetse ari nako agenda arushaho kuviyora agahenge. Dukomeza n'amakuru rero. Uwahoze ari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Johan Swin yagaragaje yuko yashenguwe no kuba u Rwanda rwaragiriwe icyizere cyo kwakira shampiyona y'isi y'amagare mu gihe Ababiligi rero baryitabiriye ndetse n'abaje gufana bose bakomeje kugaragaza ibyishimo bari kugirira mu Rwanda. Ibi rero ngira ngo manabyibuka ko byarangiye na ambasaderi w'ubutwererane ndetse n'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe agize gutya yandika kuri Twitter abwira igihugu cy'Ububiligi ko abakinnyi babo bameze neza kandi bari no gutwara imyanya ya mbere bitewe nuko nyine bari kuyikorera. Ikindi rero yababwiye ko bari kugira ubuzima bwiza mu Rwanda. Arababwira umwe mu bayobozi bariya muri Belgique ati rwose unywa amazi birashira kubera ko ishyaro ugira u Rwanda naga ariko kuri. Twisubire Sud Kivu Kabare rero ejo tariki 23 M23 akomeje operation muri segiteri ya Ninja mu bice bitandukanye ari byo bita Ivumbiro, Kajeje naho bita muri Mubimbi muri teritwari ya Kabare. Ibicero bihanye imbibi na teritwari ya Warungu muri Agise Nzibira. Naho rero nkuko nababwiye muri Mwenga hagaragaye izindi ngabo za Burundi zavagaho bita Shabunda bari bashoranye ndetse n'abazarendo. Bavuga Shabunda rero berekeza muri Mwenga ngaho baje guhangana M23 ngo idafata Mwenga zone. Gitangaje nuko rero ngo aho banyuraga hose bagendaga basahura ihene z'abaturage ndetse n'inkoko zo kurya. Hano hari video rero igaragaza uburyo bari kugenda bafata uduhene tw'abaturage bakatwiba. Eka ndebe ndababwira ino video kambarebere dore ngiyi bahise bayizitura barayitwaye gahene k'abaturage uno kugira ngo bazogashyira imbere y'imbavu aho baza kugira nyine bagiye aho baza gushinga ibirindiro bahita bakabaga. Dore ndafite udukoko ni bane umwe babiri batatu ni bane bafite ihene n'abandi bafite n'udukoko yewe biteye agahinda. Basika abarundi dore ni drapo ryose ry'u Burundi ririho, ni drapo ry'u Burundi ririho bari kugenda basahura uduhene tw'abaturage. Ye baba we biteye agahinda cyane. Rero dukomeza breaking news. Sud Kivu M23 rero yafashe agace kitwa Kamisimbi ndetse nako bita Muku. Rero ni byabaye tariki 23 ingabo za M23 zigarura akarere ka Muku naho bita Kamisimbi ku biro bya groupement ya Kamisimbi ni muri teritwari ya Warungu. Tukomeza n'amakuru dushobora kwibaza uti ese M23 izafata Uvira koko cyangwa izafata leta ya Kongo yose? Ati Kinshasa rero Depite Bitakwira asabye ko ari we wasimbura Vital Kamerhe ku mwanya w'ubuyobozi bw'inteko amategeko ya Kongo Assemblée Nationale. Ati Vital Kamerhe no muri Sud Kivu ati na wundi wamusimbura uretse Justin Bitakwira. Ati nuko rero Uvira ati kuko Uvira niho leta ya Kongo isigariye icungiye. Ati Uvira rero nifatwa na M23 na Kongo yose zaba yafashwe. Ati Uvira nifatwa hazakurikiraho nyuma y'amasaha 48 cyangwa 72 hafatwe n'umujyi wa Karemi. Ati rero
na Likasi ishobora kuzafatwa mu birombe bikomeye by'amabuye y'agaciro. Ati ubwo leta ya Kinshasa izaba iciwe imbaraga zose. Ati nuko rero indi mijyi irimo nka Lubumbashi, Kasongo, Kenge nayo ishobora kuzafatwa. Byo ni Justin Bitakwira wabivuze, banza mvu buryo yabivuzemo. Normal. Qui remplacerait quand même à part Bitakwira? Qui? Je dis qui? Les bureaux d'âge. Ou alors les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et Bitakwira serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Koko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même politique. Ndi nkuru rero ndi kubona Kisekedi ngo muri Amerika yarabeshye Trump ko afite ibirombe byinshi cyane, amusaba ubufasha ko yamufasha ndetse nako mu ibirombe. Nyamara ngo ukuri nuko Kisekedi nta birombe asigaranye, ibyo afite rwose ni bike cyane. Dukomeza rero Masisi Wazalendo ngo bigabyemo ibice bibiri, havutse umutwe mushya. Ni mu itangazo ryasohowe tariki 22 risohowe na General Major Ngowa Rwanda, aho yatangaje ko yitandukanyije na APCS ya General Janvier Krairi, ndetse ashinga umutwe mushya witwa APCP ngo Alliance des Peuples Congolais pour la Paix. Ngo umutwe nyine ngo ihuriro ry'umutwe w'abaturage ba Kongo uharanira amahoro. Ngayo nguko rero Masisi hakomeje kuvuka indi mitwe rwose ya Wazalendo. Muri Amerika rero hari ubuhamya bwitwa Willy Nshuti umunyamurenge, umwe mu basohowe mu nama Felix Tshisekedi ubwo yagenaga inama n'abakongomani i New York kuri 22 z'ukwezi kwa 9. Rero birababaje kuba bamwe mu banyamurenge barajonje bagasorwa mu iyo nama kandi nabo ari abakongomani. Niba ari inama y'abakongomani muri rusange kuki bajonje bakavuga ati nyinyi banyamurenge mutoke asigare abatara banyamurenge cyangwa se abatara abanyamasisi. Ninjiye ariko nabwo biciye mu ntambara nyinshi bamwe bagaragaza kumvugira babona mu maso mu byukuri bigaragara ko nta buryarye bundi mu maso, barandika ndagenda cyane ko n'izina ryanjye ryari rigaragara ko mu byukuri atari Inyarwanda. Hanyuma barandika ndinjira, ariko ngira ngo hariho umugabo wari wambonye abona ko ngewe byanze bikunze nteje ikibazo, arankurikirana mu ntebe nari nicayemo, namaze kugeramo ndani arankurikirana, arangije arambwira ati zana telefone yawe. Ndayizana, ariko nabanje kuyimwimaho gatoya, mbona abantu banyuziyeho, ndayimuhereza. Agifungura ajya muri galeri abonamo ama video ya Fane Makenga, arangije aravuga ati wowe usana Makenga byanze bikunze, na niyo mpamvu ufite na video ye muri telefone. Ndavuga gusana Makenga nta cyaha kirimo, yenda umukongomani w'abakongomani, niyo mpamvu naje guparticipa ku nama y'abakongomani. Nubuhe butumwa watanga ku bantu bameze uku nguku dusa, kuba twanze kwinjira aho perezida wacu ari kugira ngo natwe tugire icyo dutanga? Watanga ubuhe butumwa? Mbere yuko ntanga ubu butumwa, ndagira ngo namenyesha abantu batwumva ko ngiye kubona mbona abantu benshi banyuzuyeho. Mbere yuko nsohoka ni kubaza impamvu bansohora kandi nanjye mfite uburenganzira nk'ubw'abandi bakongomani. Birangira icyo banjijije ngo ari uko nsana Fane Makenga. Ubwabyo ni ikibazo cyanteye kwibaza koko niba twebwe dufatwa nk'abantu muri Kongo. Ubutumwa nagenera abantu bafite iyi sura idashakwa n'iyanjye, kubamenyesha ngo
abantu bakwiriye kwihesha agaciro bakamenya ko iyi sura ubwayo ari ikibazo yanzwe ko nibatayiha agaciro ngo nabo bayirwaneho nabo barengere uko basa kugira ngo batazakomeza kwicwa ngo baturwe bufunira buhoro ko igihe gishobora kuzagera bagashira cyangwa se bakabinhatane mu isi bakabura igihugu burundu. Bwana Willy, niba nkumvise neza biragaragara ko ishusho n'amazina ari byo byateje ikibazo. Mu buryo bugaragara abantu benshi binjiye kandi bakurikije amazina, none nk'abakongomani cyangwa se nkawe nk'umukongomani uturuka mu burasirazuba bwa Kongo, niki wabwira abakongomani batuye mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo basobanukirwe n'ikibazo twahuye nacyo nk'abantu bakomoka hariya? Abakongomani bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo, icyo umuntu yababwira ni kimwe gusa, nuko amazina ndetse n'isura y'umuntu ntabwo bimubuza kuba ikiremwamuntu nk'abandi bose. Tshisekedi we yahakanye kugira uruhare mu kweguza Vital Kamerhe mu buyobozi bw'inteko ishinga amategeko ya Kongo. Tshisekedi yagize ati nanjye mbibonye ku rubuga nk'abandi, ikindi nuko inteko ishinga amategeko yigenga, niba Vital Kamerhe afashe icyemezo ati no kubyakira uko biri, ati kandi niba ari abandi badepite bagenzi bamweguje ati nuko ubwo nyine nuko babonye adashoboye. Ni nyuma yuko rero Vital Kamerhe nyine yegujwe ku mwanya w'inteko ishinga amategeko. Ibyo rwose byo ngira mwarabimenye ntabwo bisubirwaho. Vital Kamerhe yamaze kweguzwa, banza mvu buryo Tshisekedi yabivuze. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement, mais c'est pas à moi en tout cas de le dire. Naho rero muri Walikare coalition ya FARDC yagabye igitero kuri Mufetura mu karere ka Meti. Ni imirwano yatangiye mu gitondo cyo kwa 22 aho rero humvikanye imbunda za rutura mu karere ka Meti mu metero 12 gusa n'umujyi wa Pinga. Kugeza ubu rero hasa nk'ahakiri umwuka mubi. Hano hari video nanone ngigaragaza uburyo Guverineri Bahati Rasto Musaga yasuye abaturage b'iwabo mu karere ka Busumba ku Rugogwe muri groupement ya Bashani Mukoto muri territoire ya Masisi. Yababwiye ko gahunda ari ugukomeza paka Kinshasa. Naho rero nyuma ya Nzibira Goniside Kivuye mu Vetura afasha kandi kace bita Maziba Tombe mu Vetura akomeje kwigarura ibice byinshi cyane muri Agise ya Nzibira. Uyu munsi rero mu Vetura yigarura kandi karere kitwa Chanderema nako bita Munyobwe hamwe nako bita Maziba ni mu metero 18 na satire ya Nzibira muri groupement ya Kaniyora muri territoire ya Waru. Banza wumve ibihamya
azumva ibihamya byerekana ko ingi maziba yabaye habari za bongo saa hivi nakwambia Nzibira M23 ndio iko Nzibira kote, Maziba M23, Chandirema M23, pale kanisa mwenye kwa masomo ya mwenye ishovu kote ndio bako pale na msantre maake hakuna ya kusema seo hivi na hivyo. Wazalendo walisha kimbia wako kule chini Luhago, wengine walienda Machulwe, Rubimbe kule ndio walikimbilia. Ngaye nguko rero mu Burundi uwitwa Fabien Nizeyimana wabaga mu mujyi wa Gitega ubu ngubu ngo yashimutwa n'abasirikare ba CNDD-FDD. Utuvugana rero uyu Fabien Nizeyimana nago umuryango we uzi ahafungiye, bigaragara ko ashobora kuba araburiwe irengero nyine. Ikiganiro rero Focode umukozi w'iperereza cyangwa se umukozi ushinzwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi bamwita Bwana Medak Muhizi, ngo yaciye amarenga agaragaza ko uyu nguyu Dieudonné Rabin uzwi nka Rabin Dieudonné y'ukuri batazi Rabin ashobora kuba yarishwe. Mu mvugo yiwe rero Medari yahakanye ko Rabin atigeze azanwa mu Burundi, avuga ko iyi foto bari kumwereka ngo nago ngo n'ubwa mbere yibonye kindi kandi ngo nagagaragara mu kashu cyangwa se muri gereza za Burundi. Bigaragara rero ko kuba uyu nguyu Medari ashinza ibindi bihugu kuba ariyo byishe Rabin, ni nko guhakana ko ni nko kugira ngo nyine atazagera no gukomeza kumubaza ibya Rabin. Mbega kuba avuga ko Rabin atigeze agera mu Burundi no kugira ngo atazajya n'izindi nkurikizi zigumaho zo gushinza Burundi ko bwashimuse Rabin. Ahubwo we avuga ko Rabin ngo ashobora kuba yarishwe n'izindi nzego ngo zishobora kuba zaramutumye. So rero urumva ko mu yandi magambo rwose Rabin ashobora kuba yaragiriwe nabi n'izi nzego z'ubutasi ubwo Burundi nyuma yo kumushimuta. So rero ubu tuvugana Rabin inkuru ze zikomeje kuvugwa hirya no hino, ariko nyine uyu nguyu Medak Muhizi akaba hakana ko Rabin ategeze agera mu Burundi. Bivuze ko nyine wasanga ibyo byarangiye na wamenya. Reka tugeze turebe. Naho Doha ibiganiro byongeye byananiranye ndetse baranahagarara. Intumwa za FCM23 ndetse n'iza leta Kinshasa bongeye gutaha ntacyo bagezeho. Utuvugana batashye rwose buri umwe asohoka mu cyumba cy'uruganiriro bahita bohereza barataha basura mu bihugu byabo. Dusoza rero Felix Tshisekedi we avuga ko Trump naramukarangije intambara ya Congo imaze imyaka 30 ati rwose azaba uwa mbere mu kumuha amajwi yo kugira ngo ahabwe igihembo cya Prix Nobel. Rero uwo ni Tshisekedi wabivuze ati intambara ya Congo niteze kuzarangiza. Trump naramuka yarangije rwose azaba ari igihangange, azaba ari umuntu udasanzwe. Rero mu yandi magambo Tshisekedi nawe yaciye intege Trump, nta cyizere yigeze amuha ko ashobora kuba yarangiza intambara ya Congo. Ngaye nguko rero nshuti bakunze Mars TV munyemeto dusoreje hanga amakuru yacu, tuzogaruka mu kanya nimuze kujya kure. Turakunda cyane kandi mara mwishe komeze kuba mugisha mukore subscribe kuko angane ku isoko y'amakuru izewe. Thank you so much, turaza mu kanya.